الحمد لله خلق الخلق فأحسن خلقه وأبدع شأنه فمن اهتدى فقد نجا ومن ضل فعليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه فأحسن تبليغها ونشرها وعمت الكرة الأرضية أدناها وأقصاها على مدى القرون الماضية. أما بعد، القصة هاتو يا leo mtume Yunus alayhi salam yohamba Yunus ibn Matta nangazambishia ukaya Matta ininde ismu ya mzaza hahe haizo kabati mtume ya para hele jina la mzaza hahe kasi mtume Yunus alayhi salam na Isa ibn Maryam dawo waili. Mtume Yunus alayhi salam habehwa harimamji wekao hamba nainawa wekangu parihani hao harimabavu luko hamba al-Musil harimwanti ya Iraq wanroko parihani ha harimamji unu hawanti pia 100,000 alfujana za wanadamu habenda washelezi ze ware al-Maula azza wa jalla awapara hawanti pia hamba ukaya na muambudi al-Maula azza wa jalla hamade namna wekaya mitume hawanti pia wakautekeleze da'wa wasani mazikamu za hawanti pia da'wa ya mwando lukaya wapara mbeka kabati mfaume yabidi abudi wa haki nasibuzi ikasi al-Maula azza wa jalla geaje ya amrishe za haram za halali. Haza mtume Yunus alayhi salam kajasa hazinai hahimi haupara umma wa hahe awambaka ware al-Maula azza wa jalla hawanti pia sha ewafanya ekamu hahe ukamtoza shihere na mkazazi fumbo na humjewiri na umwamba ukakartushia mwamba wa Yunus alayhi salam ija hata mtume Yunus alayhi salam zanongozi lazika mtaabisha kiasa utosha baada bala Allah subhanahu wa ta'ala amwira wahya ukaya ya Yunus alayhi salam ambio umma wao ukaya ekagoja amini banu na wanti hundaru bahi kamjore adhabu yangu baada bala mtume Yunus alayhi salam hazidi rumbi na uhara osoni umma wa hahe akausikino umma wa hahe hawanti pia kwa parena armumji kwamba nainawa. Mtume Yunus alayhi salam aomba ukaya ya qaumi baqawm yangu Allah subhanahu wa ta'ala anabani mwambeni ukaya hamnika ni dele lanti hundaru mdajeze nafsi za hanyu mwabudi al-Maula azza wa jalla sindizo Allah subhanahu wa ta'ala kujumuriani adhabu ya hahe waombe namna ila wazidi humjibu mtai na humjewiri na mkazazi fumbo na umonia. Mtume Yunus alayhi salam akatula hazidi huzuni wakati ula hahele umma wahe usiu akauhijiri ndezahe akaujiponda harme bahari wadhannuni idh dhahaba mughadiba وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mtume Yunus alayhi salam haba mjua haedingo awaranti hawanti pia hajipua uenda harime bahari na usiu kwenda na usikinia wa umma wa hahe holiho Allah subhanahu wa ta'ala hazamba ukanga jukawere adhabu ya hahe jumanti hondaru ajikaza ndo barini wala hawanti pia katiula warejeza zinafsi za hao sahata ubaha Mungu wanainawa ujazililo wanadamu hawanti pia waroho malahoni uenda harime ziwanza haujisema al-Maula azza wa jalla nili wasahi tauba nili Allah subhanahu wa ta'ala tujore adhabu ya hahe akahawanti pia wakaujua izo waikaudo mtume Yunus alayhi salam akawasheleza kazila kweli eza hunda imitume wabira rangu mtume Nuh alayhi salam ija mtume Salih ija mtume Hud no wabira Allah subhanahu wa ta'ala hawasamihi falawla kanat qaryatun آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. al-Maula azza wa jalla kawoni saukaya kabati umma wikao amini haonzi pia
hamade kaumu ya mtume Yunus alayhi salam. Mitume wonsi pia wanaotunguza umma zao nusu amini nusu kaja amini ushashoda kwa amini. Sha mtume Yunus alayhi salam de mtume waje wekao kaumu boka haerewayo hawansi pia wa muamini hawansi pia kawajabaka hata mzima hizo wandu wekao. Allah subhanahu wa ta'ala kauzoni sakaya imani ya hao yuwafai hawansi pia. Allah subhanahu wa ta'ala hazia jawere adhabu bal hawaghfir li madhambi hao hawansi pia. Mtume Yunus alayhi salam ajikaza ndo barini bala ndo barini nda hundu meli ya jawana damu gehafanya ndia taruhusa hapashia dena wala wenye melila na melila ndio ijaza kiasa tosha ijaza wanadamu ijaza zinru. Wa inna Yunus la minal mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhun. Mtume Yunus alayhi salam ngoni mwazi nabii kwa Allah subhanahu wa ta'ala hazibi haule menguni haride akawoni sauka wakati mtume Yunus alayhi salam yaranto umma wahahe ya waheleo si wajikazo ndo barini ende yaona meli bukao ende ijaza wanadamu na zinru ataharusa pashia bazimani nao eza jiri henri. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie bahari juhamu hardi habe ha upepo idhan wanadamu wapashia wala honsi pia wanjihar mauhara kwa sujua ndo hende joka ujiri kwa sujua kwa ngojo uvuka kwa nauvuka shakablia bale melika harma amani sharango mtume Yunus alayhi salam ya pashia ya hawa itobadiliha ya bahari juhamu upepo uzidi ya meli ngotukonda dingoni na usoni ketushinda yatulia babanu wazima ende namna lazimu wanda kabala honsi pia nja uhara idhan wafanya katiula wajuha honsi pia warengezi lazindu wekao dondo wazibazar meli wakauzivurizo barini nyo ili zekiuliza hemeli jobunguza ili wavuke honsi pia baada bala wavuriza zekoli hazonsi pia wahundu emeli ngena namna lawiyo idhan ngabidi wabu honro jutofidia onde wafe wabu henusu wavuke na bala wakatiula bahari buya juhamu emelila mabavuni hapo nabo jama panganyile angala adhabu tiyo bahari juhamu na upepo mapanganyile kwa yetu mwanadamu hazima yajaya harme bahari wakati ula ndo bumija ajosubuta jivurize haonti pia ne mndunge muhara yakajivuriza haurelea adhabu ila haurelea tujohufa na abangizo obligation zinongoza sungwanziro hene mndungo samanda wenda we kabatukira hasihi wakati ula wafikena haonti peka bunge bidirire kuria ejozingara nele kuria ejosiha wakati ula waja wafanya kuria la mwando le kuria la mwando la lizingara mtume Yunus alayhi salam. Mtume Yunus alayhi salam hajuha ndo ta yatumba kando yajivuriza barini hakamustaid rangu mwando hajila hiki kiasa utosha haukaya hajoka Allah subhanahu wa ta'ala mumfanisa mtihani wakati ula ndo pashade nao hawanti pia makashe utiende utijivurize akawe nabii Allah garuhu tajiao ilijoreshelezi zel maula azza wa jalla marabili le kuria la lizingara mtume Yunus alayhi salam. Ya Allah mtume Yunus alayhi salam ndo ta hajuha hajivurize wala ndo mziamba anta nabii Allah garuhu tajiao zena sahaza hao wajawari kuria mara ya raru liridilizi ngara mtume Yunus alayhi salam wala wando pashemele hawanti pia kajajua mbeje wafanya za walazimu eza hao wafanya ambashe vanu wanza wasilibanu wani wanzi wanda ube mtume Yunus alayhi salam le kuria ngale hanzao wewe shakaltu hanza wandolo harmemeli Yunus siri baina hahuna al-Maula azza wa jal fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم. Mtume Yunus alayhi salam ajuhatum na kanto ahe baada bala Allah subhanahu wa ta'ala amrisha panganyi libuhanywa likanto barini hulanga tsongoli na mtume Yunus alayhi salam lijelimize. Mtume Yunus alayhi salam hojivuriza majini lipanganyi lali libuhanywa bala limize na kabla rahale jamiza Allah subhanahu wa ta'ala amrisha lipanganyi lelakaya la mtume Yunus alayhi salam shauti mkazemanyo wala utimraswezi ngoza hahe wala utimudhi hata mize bas. Mtume Yunus alayhi salam ndizo hanjarma yemba helpanganyile baada bala wa mtume Yunus alayhi salam yanjohombani yajuhundanga harma zidaziraru de shahida shahe masihu akarika wakati wa masihu yakatizana kwa zilaza kwa ujiri ne shahida shahe bahari shahida shahe fiila. Mtume Yunus alayhi salam afrika wala zanwa zikasabahan henda disa hajuhundu genamu hanso shieze tasbihi za zemfi hazonti pia kabla raha jajoka zilade zemfi harungoza al-Maula azza wa jalla magamusho sauti na mimi tujojini sauti henri nzijoni lugha henrini Allah subhanahu wa ta'ala ama makaito de tasbihi za zemfi hazontu pia ngazini tasbihu mimi al-Maula azza wa jalla akamide mfami wa hazo wakati la mtume Yunus alayhi salam hasisi jidani humbani mwahele panganyile hasujidi al-Maula azza wa jalla hajisemanza al-Maula azza wa jalla mabakaya ya rabu mfami wangu tusujudia mahalani wekao kabati hata mwanadamu hunu ule menguni ya husujudia ekatindami haizo tirungo malani hunu tufanya msihiri wa haho viajuhunda ukaya humbani hula ginanzaya aritina ngemuhara yatujuhunda ni madhara harmwe fiila aritina ngemuhara wakati ujuba kumbani hula takakaroha gihafanya katula fanada fi dhulumati alla ilaha
سبحانك إني كنت من الظالمين. Mtume Yunus alayhi salam ajisema nzal Mola azza wa jalla ambapo mfalme wangu bora hatiana sifambi aizo sikanza hujuze ukaya ngami harimwa hiza ngami mahalani bwekao kabati mrujuo mahalani bukando nilio uradi wa haula uwasulemi uingu wa mado uheo uingu wa bili uheo wararu uheo wane hata uwasule malaika mahalani walio hawanti pia malaika washia uradi wa Mtume Yunus alayhi salam la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Malaika hawanti pia wamangarijua wewe sauti karjwe sauti hiyo shakartu jomba bahanu wekadalio Allah subhanahu wa ta'ala ambaka ekamtujwe sauti ya mru hiri ambayo hiyo de sauti ya he mru mahangu Yunus ibn Matta nange harima yemba ya he lepanganyile wakatula malaika wanti pia watahal Mola azza wa jalla kaya yamvukishe ambaka kuna humvukisha kuna humnusuri ya roho mahali wekadalio Allah subhanahu wa ta'ala bakaya karjo humvukisha ema narjuko humvukisha dabuka gajaridiwa za kajumauri abudia rangu wakati yakarma khairi wakati yakarma taabu kajaridiwaza falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala kauzeni saukaya ngeti ndabuka Mtume Yunus alayhi salam akamangoni mabuka wakaabudi al-Mola azza wa jalla wakaumdhukuru al-Mola azza wa jalla bahajuka bakum ban wahem fila hati wekade qiyama jukauhima fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Wakatula Allah subhanahu wa ta'ala amrisha lipanganyile kalihom msangani lirabiha Mtume Yunus alayhi salam baada bala nolizo lipanganyile lehom msangani lirabiha Mtume Yunus alayhi salam limvurizo msangani lende salo mongoni maza sifazi woni sawa kati Mtume Yunus alayhi salam aruhombani wale panganyile hakama mwana wankuhu yazalo wakati huo katika ushinda hata Mtume Yunus alayhi salam zunguza zilejea katina hata mbamvu nelejwa ngali mremao hanjawade anajisi za tama kawal kana shindavuke wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin. Allah subhanahu wa ta'ala haheza mri direct karibu na bala Mtume Yunus alayhi salam aliyo umri ula uhea bala uhea na marunda mri kopara yaqtin yunu kalite amri wekao ona mani maraji Allah subhanahu wa ta'ala hajalo mri ula umebala haka umri ula mri wadalao emarunda ya habala de shahula wekao Mtume Yunus alayhi salam wajuka hula zemvuza hazjawrejei umri ula uhebala maniala yatia mvuli bala Mtume Yunus alayhi salam akabala hatudo hula emarunda umri ula zemvuza zerejei Allah subhanahu wa ta'ala karude jala mbuzi bagazal yobira bala Mtume Yunus alayhi salam yahamalezo ala halo yahina hata Allah subhanahu wa ta'ala harejeza siha ya hahe banda bala Mtume Yunus alayhi salam zemvuza hahe za rajei esiha hahe ya rajei ya juha hima Allah subhanahu wa ta'ala harda mambakaya ya Yunus rudu rajehum mjini hao hunu nainawa harmale bavula Musil harmanti ya Iraq azabarindil Mola azza wa jalla kama mbakar ya rajei hakazila pia emana Allah subhanahu wa ta'ala yakau ujana Mtume Yunus alayhi salam yazingwara nilikuria yardi ajalo nilepanganyile yardi Allah subhanahu wa ta'ala yajala lepanganyile jilimrabihe yardi ajalo mriula wa hayabala yamlisa yardi siha hahezla pehindri akaanza somesha Mtume Yunus alayhi salam ya Yunus alayhi salam mnukado fanya fijo yabidi subiri no umma wa hao bwa alimu bwa mrufanya da'wa sofanya fijo udama kar kutunda mdo bahushilia usofanya fijo bahari wanu wa kazazi fumbo bahari ngwa hude yao uda bahari ya bongoro homji ashe yabidi subiri ni wakatuni saukabu mwanadamu yakahusubiri yaboka iriraha na Mtume Yunus ibn Matta akazinu pia inu darasa wekao Allah subhanahu wa ta'ala akaanza ifanyia Mtume Yunus ibn Matta yodo hanza hahe Mtume Yunus alayhi salam hajipua uhendo mjini nobala wenda hanziani antajuzi azabarinda Allah subhanahu wa ta'ala yani amrisha kandojo mjini hula wiyarejo mjini وهي pia wa amini al-Mola azza wa jalla Allahu akbar walillahi alhamd kabata tamzima ya kufuru al-Mola azza wa jalla azabari hindi dabukawa honti pia wakaujoka Mtume Yunus alayhi salam wala nabii Allah na Mtume Yunus alayhi salam rango mwando ni mjula honti pia kabata mndu mzima isoloka hande hamjilia mwamba ukaya al-Mola azza wa jalla ratu tuabude masanamu ratu tukufuru al-Mola azza wa jalla mwabude waeche wa arsalnahu ila 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم
ومتعناهم إلى حين. Kawani saka Mtume Yunus alayhi salam harde hada jihar mo umma wa hai hende hawamdo hawansi pia alfujana za wanadamu amini al-Mola azza wa jalla hawansi pia haizo Allah subhanahu wa ta'ala kauzani sakaya umma wa woche wakawaso amini ndume waerewa hawansi pia dawanu qaumu wa Mtume Yunus ibn Matta wakoparana harmo mji kwamba nainawa harmo ya Iraq wala hawansi pia wa amini wakati ula hajua kabala zila pia za mjiria Allah subhanahu wa ta'ala kamfanisa darasa Allahumma ghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.